Maya payabak po, pagmasusyan taya po ngeni, ing solemnidad ning pamaytas na banuan ning Ginoo, talakad tapo at kantatayang dalita pamuklat. King lagyoning ipa, amponing anak amponing Espiritu Santo. Amen. King grasya ning ginutang Hesus Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatili ke kayungan, At kekan timurin. kapatad adwan taking ginuing pakaluluna, karing kekatang kasalanan. Yakas tayang nyening miagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayipayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mikasala kong bina, hingisip, amanwat dapat at miyay diwang kakulangan. Ulilita, ipanigapugo kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ang Santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos sa ginutamo. King Diyos sa mayipayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo,
idala na katangan sana king biye alang angga. Amen.
panalangin tamo. Kaniting misa ya betalak kakatang panalangin ding kapatatang magpasalamat ding pamilyang manok nangan king Barangay San Sebastian, lalong-lalo na ding pamilya dari Corazon Maglangke, Carol Sangguyo, Hernan Katakutan, Carmelita Katakutan, Bernadette Katakutan, Marieta Katakutan, Marieta Navata, Riza De Vera, Remedios Isip Milet Guevara, Rachel Gintu, Cheryl Sumat, Sila Katakutan, Zenaida Salas, Elsa Musni, Marlene Musni, Ami Sumang, ding debotos ng Apong Jesus Nazareno, at ontimurin ding pamilya dari Ivan Santos, Ray Kayanan, Sito Carlos, Edgar, Jane, EJ Carlos, Garcia at Apostol family. Pakipangaditala naman ding kapatid tamong magpasalamat king tinggap ng regalo ning Bie, regalo ning Kebaytan, Maricel Katli. Antimurin pakipangaditala ring kapatid tamong masakit, lalong-lalo na retang mituran na king COVID-19, at pakipangaditaya Remedios Milan ating kagatamong meto nga pari at yuking IC yung ngening kasalukuyan eya po may COVID oneng ketang kayang panga bypass, triple bypass na medyo may mika ditak yang problema anya maka ICU ya po ngeni among Sani Lumanog. At antimurin pakipangaditala rin kapatatang Mayang Ubye, death anniversary ng Simeon Talaw, at ding Mayang Ubye Crisanto, Cesar, Mayra, Teofilo, Marciana, Rufina, Centula, Geminiano, Honesto, Pablo, Jovencio, Milwida, Honorata, Severino, Haynes, Nemenciano, Carmelita, Leticia, Sotero, Marito, Pablo, Monica, Lazaro, Rosita, Charmaine, Marilu, Pilar, Florentino, Rafael, Lolita, Eusebio, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Oy paning atyobanwa, ding kaisipan mi sadyala para king panyatang ning kekang kayarian inyang delan me ke kami i Kristo king era ayabot ding kekeng panimanwan banketa pagdulapan miya king keyang ligaya manano na sanang atokyan miya nung nuya menimuna at atoklasan mi ing kekeng kapanaligan king keyang ligaya uling ginuya manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibad king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko o Teofilo, selese ko ing sablang depat na ang poning tiro ng Jesus ibat king kamumulan ang kakingaldo amitas ya banwa. Bayo yamitas banwa milakwan yang panabilin king kapamilataning banal na espiritu karing taong pinili na antimong keyang apostol. Kilog daring 40 aldo kay batning kamatayana maralas yang pepakit karela king biyayaliwang paralan ae karaniwan antimong patutu king ya mabiyeya. Ikit de ata kasabi nala tungkol king kayaryaning Diyos.
at inyang makatipon la nga ng minye panabilin karela. E kayo mama ko Jerusalem, nune panayan niya ka rin ingkalam ape nga ko ringig pa, aya sabi ko na kaya kayo. May minyag yahihuan king kapamilataning danom, dapot ikayo e binang lambat, iba't kingaldo iti, mga binyag kayo king Espiritu Santo. Kaya bere i Jesus kanitang mitipon lading apostol at kitang dakeya. Gino, ibalik mo na kanyan king Israel ing kayarian, pekibat ng Jesus karela. Ing kayo paya nang igpako ya ing mitutuldo karing panahon at karingaldo, at ema ngayon tulid kaya kayo ing pakibalwan pa nung kapilan na datang. Dapot mikatmon kayong upaya, potang datang neke kayo ing Espiritu Santo, at ikayo ring maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria, at hanggana ka ring sikoti ning yato. Kay ba't na nga sabi iti, mitas ya banwa, kabang makalawe lakeya, at biga pimpanane king panimanmanda. Makalawe la banwa, kabang paitas ya, inyang biglalaglinto kingarapan daring adwa kataong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit pakatalakad kayo keti at makatala nga banwa? I Jesus sa ikit yung mitas banwa kingarapan niyo, datang yang pasibayo nung makanano yang ikit mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Papa ni King Diyos, King Trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta. Papa ni King Diyos, King Trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta. Ikong sablang tao, makpak kayo, King mitmong tula King Diyos, kulisak kayo. Ulinging ginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, King mabilog ayato, yay ngaring sakdal degulan. Papa ni King Diyos, King Trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta. Papa ni King Diyos, King Trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta. Magkanta kayong kapurian King Diyos, dalitanan niya yung kapurian ingari. Papa ni King Diyos, King Trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta. Ulinging Diyos, yaing ngari ning mabilog ayato, kaya dalit kayong kapurian, magari yaing Diyos karing sablang bansa, makaluklukya king sagradong trono na. Papa ni King Diyos, King Trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta. Pamamasang ibat king sulat ng San Pablo karing tao Epeso. Aduan ko king Diyos ning ginutamong Heso Kristo, ing marangalay pa, ing ipagkalubne sa ke kayo ing espiritong babye, kabyasnan ke kayo, at pakilala king Diyos, banlubos yeng abalo. Ipanalangin ko king aslagana lasana ning Diyos, ding ke kayong kaisipan, ban abaluyo ing kapanayan ake kayong keyaos. Nung anti karakal at degulan ing pengako ng ibye, karing banal at ing alananga ng kayupayan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayupayan yan naman ing pepasubling me kang Kristo at miluklok kaya king banwa, king danewa naning Diyos. Inya at yulalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan at pamamuntukan. May itya upaya ing lagyo na karing sablang lagyo, muking panahon ay ti nuneking paintungol man. Pepailalam ning Diyos king kayupayan ng Kristo ing sablang bage, at siya ing binili ng pekabuntok ning iglesia,
At ing iglesia, yaing katawan ng Kristo, ing kasasakdalan na nitang misakdal, king sablang bage, nuka rin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing maya pabalita. Ing ginumanatili yakke kayo, At kekan timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Pepakit ya i Jesus karing 12 metong at sinabi na karelo, munta kayo king mabilugayato at panaralye ing maya pabalita karing sablang tao. Ninumang maniwala at pabinyag miligtas siya. Dapat ninumang maniwala iparusan niya. Karetang maniwala mayakit lareting mayupayang tanda. King lagyo ko makapalwal lang timonyo. Makapanyabi lang aliwang amano. Agyang talnandala ring ubingan o makainom lang lason, ela numano balang. Itumpak dala ring gamat da karing masakit at deti kumayapla. Kay ba't nang migsalita karela ing Ginoong Jesus mitas iya banwa at linukluk ya king dane ng wanan ning Diyos. Mekola ring alagad at menarala karing sablang lugal. Seupanala ning ginuking obrang iti at pepatunaya na ing panaralda kapamilatan ning binyenang upaya karela, upayang makagawang mala. Amen. Ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak po, Maya payabak po naman. tiwala. Istog magtiwala ka king meto nga tao, sigurado pati ing sikreto mo sasabihan mo. Pati itang atyungan king lugal mo, papakit mo. At uling magtiwala ka, gana-gana, panibala mo kayo. Siguro apansinan nyo na po ini. Anti mo po, recall ko niyang alapang pandemic. Istong makanya na bulan, April o kaya May, bayo po kauran, nanula po rin uso kanyan. Uso la po rin mag-outing, then excursions. Itang sigurado overnight. Mamasyal ko halimbawa king iba Sambales
overnight kayo. Ita po ing asanayan ko itong makanya na panahon. Di ba makaplano ta kanita? Anyang bayo po pandemic, pisabi tane na itang April, kay bat na ning Holy Week, magpainawatang bagya, king aliwang lugal. O neng uitapin, pamandi na tenging Holy Week, may makbong ne ing COVID-19. Nya, usual, makanyan po. Antimo po, itapin tangasanayan ko. Kanita kasi, mapanese ko pong asong imported. O neng, inyong muntana ko kiti, kung tignangan ko na. Pero kanita, istong mama ko kami, ring kayabe ko king kumbento, ing gagawan ko po, nung ating kong akilala king parokyang apagkatiwalan ko, babiyeke ing susi na ning kumbento. Bangkanita, itang asong likwan kurgo, uling makakulong niya o makatali, kailangan apakanane, pagtiwala kay kayong susi. So magtiwala ka kaya, kailangan uling lakwan mergo yung kumbento, bangkanita, alang mga paboren, king likwan mo. Magtiwala ka. King katang ebanghelyo ngeni, Jesus mamakone at penabilina nala ding kayang alagad. O ini po ing panabilin na. Munta kayo king mabilo gayato at panaralye ing maya pabalita karing sablang tao. Naning buri ng sabyantini, maniwalaya, magtiwalaya, i Jesus, karing likwan na, karing lalakwa na. Anya kaya rin ang penabili nini, nga napin ng ebanghelyo, ing ginong Jesus, mitas siya banwa, at linuklukya, king dane ng wanan ning Diyos. So, penabilid na ing isundure ing inumpisanang misyon. Penabilin na king kumpletuan nung ereman na kumpletuan, isundura ing dapat dang isundo king inumpisan ng Jesus. Ngakupin ing sangkan uling maniwalaya, magtiwalaya king agyureng isundo at akwareng asad-sad ing inumpisa ng Jesus. So, emu ring minunang talasal pantaya ilang panabilinana. Pati ita mo gening kasalukuyan. Panabilina na katamo. Panabilin na kay katamo ing isundo taya ing kayang misyon. Ing masanting nanini, uwa, bala mo physically etane kayabe, edane kayabe, lalong-lalo na retang minunang akayabe ng Jesus, edane kayabe physically i Jesus, pero nga napining kekatang ebanghelyo, may kolaring alagad at may narala karing sablang lugal. Seupa nalaning ginuking obrang iti at pepatunaya na ing panaralda kapamilatan ning binyenang upaya karela, upayang makagawang mala. Simboli ng sabyan, ing ginu na nakataman paboren. Uling kayaya talaga misyon ini, papasundo niya mo kay katamo. So kayaya yan. Ing importante po ang gagampanan may ing misyon mo bilang meto nga talasal pantaya kang Jesus, pasawp ka kaya. Bang kanita turune kay kayong paralan. Bang kanita turuana na ka nung makanano yang gampanan iti. So, oita ing panabilin na kay katamo. Oita ing panagkat na kay katamo. Maniwalaya kay katamo. Ngakupin, nung ako magtiwala ko king likwanan ko king susi na ning kumbento, makanyan niya naman ing likwan ning Jesus kay katamo ing misyon na. Magtiwalaya kasi kay katamo. Maniwalaya ing
kapartner nakatamo king obrang iti. Ing akasan metong nakatamo king inumpisa ng misyon king tao. Naning misyon? Ing miligtas siya sana ing tao. Miras siya sana karin banwa. Siyempre, kailangan unami ing kekang sarili. Ayusan mo yung sarili mo. Samasnan mong palabungan ing kekang kabanalan, ing kekang masanting relasyon king Diyos. Bang kanita, ika mismo, adyang eka man magsalita, king akakit da king biyemo, makapakyapos la, king pamamunta banwa. Uling, ika mismo, akakit da keka, ing masigasig ka, king pamaglakde, papunta king Diyos. So, ulitan ke po, i Jesus maniwalaya ke katamo. Magtiwalaya ke katamo. Anya, king aldoyti, apag masusyan tayo ing pamaytas na banwang Jesus, kikilalanan tayang ngining aldoyti, ing tiwala na, ing pamaniwala na. He believes in us. Emu itamong we believe in Him, He also believes in our ability, in our capability. Agyuta mo, nung burita mo, kadalasan makanyan kadalasan nung buryan maging tutu. Pero keraklan, istong burita mo, agagawa tamong maging matagumpe, maging mabunga. Ingino, asahan na ka, maniwalaya keka, magtiwalaya keka. Amen. Sasalpantaya ko king Diyos ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginutamo, pengagli king upayan ni Espiritu Santo, bibait kang Santa Mariang Kapinanman Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, sikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik kaya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biyalanangga. Amen. Panalangin ning balen, etane akakit ing Ginong Jesus, dapat mabiyaya at magobra busal tamo kapamilataning kayang Espiritu Santo, nga tamong manyawat kaya, Gino, ibiyeme ke kami ing kekang Espiritu. Gino, ibiyeme ke kami ing kekang Espiritu. Baning Ginong Jesus, damdamano rin kaya katang panalangin, para ka rin magobra, king pangalaganap min kayang maya pabalita, at ding manakit aldoldo, yung magorobra yung kayabera, inya nga tamong manalangin king Gino. Gino, ibiyeme ke kami ing kekang Espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin, para ka rin sa salpantayang bininyagan, dapot makanyan man parating manakit, king ya in tagapagligtas, makibandi karela, inya nga tamong manalangin. Gino, ibiyeme ke kami ing kekang Espiritu. Pandandamano rin kaya katang panalangin, para king yatong pakamalana, uling yan na parating akakit, kingin tunay ang kapayapan, manibatan kaya, inya nga tamong manalangin. Gino, ibiyeme ke kami ing kekang Espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin, para ka ring daranop at magkasakit, uling parating akakit, king Gino malapit siya karela, inya nga tamong manalangin. Gino, ibiyeme ke kami ing kekang Espiritu. Bandamdamano rin kaya katang panalangin, para kaya katang sablang makatipon keti, uling parating akakit, king Gino pakisan metong nakatamo king kayang sarili, inya nga tamong manalangin.
Ginoo, ibiyeme kaya kami ing kaya kang Espiritu. Ngeni po aduan taming sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, sa upan mo king mikamasolong kamalayan, king kayabera ka, king balang aldo, babyemo ke kami. Ngenit kapilan man. Amen. Ikanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingain. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinapi at talak, matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting kay kaming ain, ngening pagmasusyan miing pamaitas na banuang Kristong kay kanganak. Manano na sanang ding kayang kalam sa upandakeng mitas kaya bena karing tulaning banua, anong nuya mabibye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ingin manatili yak ke kayo, At kekaan timurin, iyat nayo ring pusuyo. makayat na ano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos kingalanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Ya ing kordero amilalako king kasalanan ning yato.
king kayang kamatayan, sinintang na ingkay kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at pinalik ingkay kaming bye. Ulinita, kambering sablang koro ringangel karin banwa, daralit mingkay kang ligaya, lain makyabi alantok ng babye kapurian keka, ngaming kakanta. Tune kapin banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinwani ing tinape, at pepasalamat yakeka, pirasone at binyene karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanadnye, itiyeng kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, pinyening kalis karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kekait para karing sablang tao, ban ketami patawaran laring kasalanan, dapta niyo iti king pamigaganak kayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ng gaganakan mo ay pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ng anak mo,
Darang miya keke ting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulog ing katawan at tayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco ing ke kaming Papa, at Florentino ing ke kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ting kapatad ming pepaynaw at maninayang subling miye, at ding sablang may yangunab ye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga, ban kayabe ng Maria ing Birhen Indoning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ning sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon, purian dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya ipang mayupayang tutu kagom ning Espiritu Santo, pupurianda ka at parangalan manggaman king alang angga. Nasa tayang isundo ing misyon ng Jesus. Paniwalan kita, paniwalan kong itangan, buri tayang isundo ing misyon na. Dapat dakala pamikatagon ing mayan talaya, uling etabalo ing gawan tam. Anyang eni paturuta kang Jesus, pasaop ta kaya, malalangin ta kaya, kapamilatan ning panalangin at tiro na kay katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ing kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan,
king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabos. Paginaming Heso Kristo as sinabi ka rin ke kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiyay ko ke kayo. Emo sa babalik din ke kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ing ke kang iglesia. At pamayapan mo yung pandulugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga, Amen. ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman ke kayo. At kekan timurin. Ipakit tampungin ng mikakametong taking kapayapan. Kaluguran kong kapatad oy ni Jesus ing Kordero ning Dios ing milalako karing kasalanan ning yato. Nuan laring mayayaws king apuna ning Kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yagkas ming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsu ko king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka, may giting sablang bagi. At pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka. Emo sana ipain tulad kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at iyatsiyat meke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ting memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanagang kapaynawan, detang meyang unabye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining pasabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tariana kami king pamagbayang loob at kabanalan. Itiyaduan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mikeka king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, esposo ng Maria, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga, panalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy pa, kaniting Eucharistia, tatakman miing dibinong biye, ay pagkalumuking yato. Saupan mo keng tuking mit mong lugod kang Kristo, painturo king biye alang angga, anong nuyagino, manggaman kapilan. Amen. Ingino manatiliyak ke kayo, At kekan timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingipa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. umetana at isundo ing misyon ng Jesus. Salamat King Diyos. Palablaban, ing misyon para king Ginoo.